yuko noneho nyuma yuko habayeho irasana rikomeye muri utu duce twa Karindwi ndetse bikaba bigaragara ko AFC n'abadepite twirwanaho bakoze bisa nkaho byashinga ihuriro rya Fardc. Urabona ko noneho baje kandi noneho bazanye ibikoresho bifatika kubona yuko imirwano iri joro iri bube iteye ubwoba. Ni umugoroba w'imirwano ikaze ku mugoroba kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 22 Ruhuhuma 2026 ikavumu iminembwe muri teritwari ya Rucuru. Urugamba hose rurakomeye, ni ukuvuga muri Side Kivu ikavumu n'iminembwe birakaze, no muri Nord Kivu muri teritwari ya Rucuru naho urugamba rwongeye gukomera cyane. Ivy'ikavumu byo bizifashe gute? Amakuru dufite aragaragaza imirwano ikomeye kuri iki cyumweru, ahumvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo Fardc ziri gufatanya n'abazarendo ndetse n'abarundi. Aho amakuru ari guturuka kuri local informers ndetse na undercover mu nzego za gisirikare aravuga ko imirwano yatangiye mu gitondo igenda yiyongera aho kugira ngo igabanuke nkuko rero biri kugenda bivuga. Umwe mu ba local informer wacu uri ahitwa Katana mirometero bicyuvuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu yavuze ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu gitondo rurakomeza. Yambwiye uti nibyo imirwano yatangiye nyuma ari kumwe mu barwanyi b'abazarendo avanwe ku kigo nderabuzima aho yararwariye. Nyuma y'amasaha make amasasu atangira kumvikana kuva Katana kugera Kavumu. Urusaku rw'amasasu ni rwinshi, n'ubu tuvugana ndi kuyumva. Ni mu gihe byageze ku muyingamo habayeho agahenge gato, ariko kuri uyu mugoroba imirwano yongeye kubura. Amakuru ari kutugera aravuga ko bimaze kuba bibi cyane, aho ku isaha saa 10 wazarendo na Fardc bamaze kongera umubare w'abarwanyi muri ibi bice za Kavumu, bagaragaza ko bafite imbaraga zidasanzwe ndetse biteguye gukomeza imirwano. Nyuma yaho bivugwa ko AFC yari yagerageje kubasubiza inyuma. Urugamba rukomeye rurakomeye, iyi mirwano rikaba yahungabanyije bikomeye urujya n'uruza ku muhanda uhuza umujyi wa Bukavu na Kavumu ndetse no duce tuhakikije. Abaturage benshi bahisemo kuguma mu ngo zabo kubera ubwoba bw'amasasu. AFC maze iminsi yigarurira ibindi bice birimo imijyi, birimo ibyegereye imijyi ndetse n'ibyaro bitandukanye. Ku rundi ruhande wazarendo kuri ubu nabo bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga kugira ngo barebe ko bakongera kugarukana ubugenzuzi ku bice bitandukanye. Teritwari ya Kabare cyane cyane agace ka Kavumu gafite akamaro gakomeye mu nyungu z'ingendo bitewe n'ikibuga cy'indege gihari, bituma rero haba ahantu h'ingenzi mu kugenzura umutekano n'ibikorwa bya gisirikare. Kugeza ubu nta mibare yemewe y'abaguye cyangwa se abakomerekeye muri iyi mirwano iratangazwa, bitewe nuko imvura yiriwe igwa mu bice bitandukanye ndetse no kugera aho urugamba rwabereye imiryango itegamiye kuri leta birayigora. Ni mu gihe kandi hari andi makuru akomeye agaragaza ibiri kugenda biba ndetse n'ibijyanye n'abakurikiranira hafi ibiri kugenda biba, bagaragaza ibyabereye Ikasenyi. Aha rero naho ni muri Side Kivu ndetse bagaragaza ibiri kubera na za Kibabi. Nkuko rero ubutumwa twakiriye bubivuga, bukaba bugaragaza imirwano ikaze kandi ikomeye irimbanyije yakomeye yahinduye isura nkuko rero babitubwiye babivuze. Bakaba rero bagaragaje uko ibintu bihagaze, aho rero bagize bati intambara ikomeye kuri iki cyumweru ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 2026 wazarendo yongeye kwigarura umujyi wa Kasenyi. Indiri ikomeye inyeshyamba za M23 mu gace ka Buhunde mu itsinda rya Kibabi mirometero 24 uvuye mu mujyi wa Rubaya ahacukurwa mu y'agaciro muri teritwari ya Masisi. Nanone kandi abarwanyi 20 M23 biravuga ko bafashwe na wazarendo kuri iki cyumweru hamwe n'imbunde 6 za PKM n'izindi ntwaro n'amasasu menshi. M23 imaze gushinga ibirindiro twavuga ko ari iby'inkunga kuri site mu misozi itandukanye yitwa Kalongi kugira ngo itere wazarendo ahitwa Cugi, ahitwa Kinigi mu rwego rwo kugerageza kugarura umutekano muri ibi bice. Ni update tumaze kwakira ziturutse mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone turi kumwe
naroko informa wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kubera Minembwe n'ahandi tukareba isuri hari. Bwana Safari wiriwe neza? Miriwe. Kuri uyu mugoroba kugeza ubu tuvugana ku mirongo y'mbere y'urugamba bihagaze gute Bwana Safari? Nakubwira yuko nyuma yuko n'ubundi habayeho kwibesha guto kwa Fardc, aho Fardc yafashe agace, mu gufata agace ntibabwira abatanga imisaza ko bagafashe mu kudatanga ripoti. Ihuriro rya Fardc nyine ritanga umusaza ariza kwicucumira abari bari muri ako gace, n'ubundi n'ingabo za Fardc zari bagafashe n'aba FDN by'abati PDF. Ibi bikaba byarahaye renfort kuri AFC kuko bo baje bashimisa. Urumva ko uyu mubare w'abasirikare benshi. Ubu rero nyuma yuko habayeho kwibeshaho gutoya aka gace, n'ubundi kabereye n'imirwano, abona yuko bakomeje gukoramo deployment zikomeye bishaka kugaragaza ko bashaka kongera kukisubiza no kwihimura kuri AFC. Ubona yuko ibintu byahindutse ziri ku rwego rwo hejuru. Niyi Minembwe bivugwa ko n'ubundi ino Minembwe ikibaraje ishinga, impamvu bari kugenda bakora ino mirwano ya za Karingi na Karongi, babona ko ari uduce twerekeza n'ubundi kuri centre ya Minembwe. Bivugwa ko bashaka gufata ikibuga cy'indege, ari nayo mpamvu n'ubundi byanze bikunze imirwano itagomba guhagarara kandi igomba kubikomeye bitewe n'amaoperasiyo ubona ari gukenda ategurwa magingana. Kuvuga ko urugamba ruri kubera muri Fardc ruri gutegurwa n'umuyobozi mukuru, umugaba mukuru w'igisirikare cya Fardc, aho nakubwira ko ari kubitegurira i Bujumbura. Kuva yajeyo ntiyari yataha, nayo mpamvu amaoperasiyo atangiye gukomera muri bino bice bya Fardc. Ari gusatira umusozi wa Remera, ndetse ubona yuko urugamba ruri buze kuba rutoroshye, kandi nta nubwo runoroshye. Hari abasirikare benshi bamaze gupfiramo kandi basa nk'abakomeye baba FDN bari mu mutu udasanzwe witwa Kayapu. Urumva nyine nibwo basa n'aho bari muri operasiyo bafatanyije n'aba FDN, ariko urabona nyine ko bitoroshye isaha ku isaha. Ibintu byaza guhinduka bitewe n'uko ubona ko babishyizemo imbaraga z'umurengera. Yego, dukomeje n'andi makuru rero, hari uruzinduko rwa komiseri wa Union Européenne Goma, rukaba rero ari uruzinduko navuga ko narwo ari ibidasanzwe. Ndagira ngo rero Safari mbere ko turi buze kujya ku index nawe tubwira uko bihagaze, wanzu unyemerere tubanze turebe uruzinduko rwa komiseri wa Union Européenne Goma mu rene uzigenzurwa na 23, ubwo tugaruke utubwira n'ibindi. N'uruzinduko rwa komiseri wa Union Européenne Goma rukaba rero rwerekanye impinduka mu miyoborere y'inkunga n'ibiganiro by'amahoro ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Ni komisiyo ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi n'inkunga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Hajala Habib yakiriwe mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru mu ruzinduko rufite uburemere bukomeye mu rwego rwa diplomasi n'ubutabazi bugenewe abasivili bukomeje kugirwaho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu muyobozi wo ku rwego rwo hejuru mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yageze mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFS/M23, aho yagiranye ibiganiro n'abayobozi baryo barimo muhuzabikorwa wayo Corneille Nangaa. Ibi ni ibiganiro byibanze ku buryo inkunga y'ubutabazi ishobora kugera ku baturage b'abasivili mu buryo bwihuse, bwizewe kandi buboneye. Ni mu gihe umutekano mucyo ukomeje kuba imbogamizi ikomeye ku bikorwa by'ubutabazi. Komiseri yagaragaje ko kugeza inkunga ku basivili barenga miliyoni zibasiwe n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ari igikorwa cyihutirwa gisaba ubufatanye n'impande zose zirebwa n'iki kibazo. Yashimangiye ko amategeko mpuzamahanga arengera abasivili mu bihe by'intambara, droit international humanitaire, agomba kubahirizwa n'impande zose zirimo imitwe yitwaje intwaro n'ibihugu byo mu karere. Ubutumwa kandi yabugejeje ku bayobozi b'ibihugu barimo u Rwanda, Burundi ndetse na Congo mu rwego rwo gushaka ibisubizo birambye ku mutekano mucyo umaze imyaka irenga 20 mu karere k'ibiyaga bigari. Mu biganiro byabereye i Goma, AFS/M23 yafashe ibijyanye
yafashe ingamba zifatika zigamije kubahiriza uburenganzira bwa muntu no guteza imbere icyizere mu biganiro bya politike nkuko byasobanuwe na Corneille Nangi. Ihuriro riherutse kurekura abana 41 bari mu ngabo za leta ya Kongo Fardc, abagore barenga 100 b'abasirikare ba Fardc n'abarwanyi b'abazarendo ndetse n'abasirikare 230 ba Fardc bari bamaze igihe bavurirwa mu bitaro mu bice bigenzurwa na AFC. Aba barekuwe bari barafatiwe mu mujyi wa Goma, abandi bakaba bari mu bigo bya gisirikare bya Rumangabo ndetse n'ibitaro bya Katindo aho bavurirwaga mbere yo kurekurwa. Muri uruzinduko komiseri Lahabibe yagiranye ibiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, byibanze ku bibazo by'umutekano muke mu karere n'inzira zo kugera ku mahoro arambye binyuze mu bufatanye mpuzamahanga. Yanahuye kandi na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, baganira ku ruhande rw'u Burundi mu kwakira impunzi z'abanyekongo ndetse n'uburyo inkunga mpuzamahanga yakomeza kugera ku bakeneye umutekano usesuye. Muri uruzinduko ruragaragaza rero ko uburyo umuryango mpuzamahanga ukomeje gushaka uburyo bwo kuganira n'impande zose zifite uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, hagamijwe koroshya itangwa ry'inkunga no gushyiraho umusingi w'ibiganiro bya politike bizaganisha ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Nuko rero bihagaze, kaba rero ari uruzinduko kuri ubu benshi babona ko ari intambwe ikomeye yatewe. Ngayo ngukuru Bwana Safari, wakomeza utubwira n'ibindi. Yes, tubiye wenda ngaho kuri trend ziziho zikomeye nyine, turasimbukira n'ubundi mu misozi miremire ya Minembwe, aho nakubwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Noneho urugamba ruri kwabera ari urw'ikoranabuhanga gusa, bigaragaza ibikoresho bidasanzwe ihuriro rya Fardc ndetse n'abarundi bafite. Urabona ko bakomeje kugenda bapfakinga ikoranabuhanga rya M23 bagakuraho, mu gukuraho ikabivumbura ikongera igafonda irindi nanone igahita ibivumbura. Ubona yuko byabaye agaterera nzaba muri biriya bice, naho imirwano irakomeye yahiramukiye n'ubundi ni hafi na Puezero. Ubona ko Puezero ihuriro rya AVIS rishaka kwigenzura yose. Ariko ubundi Safari, nkubajije gato, yego, ni iyihe mpamvu ituma Puezero yabuze waba wenda yigenzura buri gihe bigahora bihinduka hasi hejuru? Ni iyihe mpamvu urugamba rwa Puezero rwagoranye cyangwa se rwatwaye igihe kinini? Puezero ubundi abantu benshi bazi wenda ko ari nk'akadomo, ni ahantu hagari, ubwo rero mu gufata rimwe na rimwe uzabona Fardc yahifotoreje, independante twirwaneho yahifotoreje. Nta muntu uretse kwigenzura yose bibaho rimwe cyangwa kabiri, ubundi hagahita hajyamo uduce niyo mpamvu yabaye isibaniro nta wari wayigenzura agayigenzura iminsi 5 yose. Nyine biterwa n'iki? Nuko hagoye kurwanira, nuko buri ruhande rufite imbaraga? Kenshi ntabwo twumva impamvu nyine urugamba rwaho navuga ko rwatwaye igihe kinini. Iyi Puezero iri strategique ku rwego rwo hejuru, kandi ntabwo kuyifata yose biba byoroshye, kubera yuko uwagutanze uruhande rumwe kurumukuramo ntabwo byakorohera. Nyine niyo mpamvu biba bigoranye. Niyo mpamvu wumva ngo ni Puezero buriya nimba hari agace karimo ingabo za Fardc, akandi karimo n'ubundi ingabo za NON-RESPONSABILITÉ twirwaneho na AFC, urumva n'ubundi kiba kigoye. Ni ukuvuga ngo bikatuhabakure bagende, kuko buri umwe ari we wese aba asa nkaho yitegeye. Urumva rero akenshi na kenshi iri huriro rya AFC, kuko bari ba NON-RESPONSABILITÉ twirwaneho bazi agace keza k'imirwanire, urabona niho bakunze gufata
kugira ngo bazapfe kuhabakura rero birabagora ku buryo n'ubundi imirwano yaho ihora ari imirwano, urugamba ruhora ari rushya kuri bo bitewe n'uburyo nyine ari ahantu heza cyane. Kurwana muri iriya misozi ni ibintu bigoye bitoroshye, kandi n'ubundi ameze twirwaneho yifatira ku hafi ahari kuri strategique kandi heza mu mirwanire bitewe n'uko bo barahazi. Ubwo rero urumva nyine niyo mpamvu poezero yabaye poezero, kandi poezero uyifite yose nizera yuko waba ufite igice cyiza ku buryo n'ubundi kontrol Uvira ndetse na Minembwe wongeyeho na teritwari ya Fizi yose byakora, kuko ino poezero niho imihanda haca umuhanda n'ubundi uturuka za Mwenga, ubwo ni uva Bukavu ugaca Mwenga ugakomeza nyine ujya za Fizi werekeza n'ubundi za Karema. Niyo mpamvu ari ingenzi mu bikorwa ibyo ari byo byose bya gisirikare muri ino site Kivu. Yego Safari, nyemera no tuje kuri page ikomeye irebana n'amakuru agezweho muri diplomasi, tuje ku nkuru ivuga uburyo cy'u Rwanda rudashyigikiye ko Ndayishimiye yabo muhuza mu bibazo bya Kongo. Ngo turagaruka nyine tugana ku musozi tujyana no muri Nord Kivu nawe tubwira update. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko idashyigikiye ko President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi uheruka guhabwa inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe yaba umuhuza mu bibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera uruhare igihugu cye gifite mu ntambara iri kuhabera. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro we na komiseri muri komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe uburinganire, kwitegura no guhangana n'ibibazo Hadija Habibi bahaye itangazamakuru ku wa kane. Mu cyumweru gishize nibwo Ndayishimiye yahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe nyuma yo gusimbura kuri izo nshingano Perezida Joe Lorenzo. Mu bibazo bireba Ndayishimiye nk'umuyobozi mushya wa Union Européenne birimo ikintambara mu burasirazuba bwa Kongo, ingabo z'iki gihugu zikomeje kurwanamo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 AFC, n'intambara irimo u Burundi bwohereje muri Kongo Kinshasa ingabo zirenga 20,000. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko biteye impungenge kuba u Burundi buri mu ntambara mu buryo bubi, kuko bwashyizeho bariyeri ku banyamurenge muri Minembwe babuza kugera ku masoko, ibyatumye imibereho y'ikiremwa muntu irushaho kuba mibi cyane. Yakomeje avuga ko hari ibiganiro by'ubuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo byashyizwe na African Union, Togo igirwa umuhuza ndetse ihabwa n'abandi bantu batanu bakorana muri iki kibazo barimo Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, Wakizwede wabaye perezida wa Ethiopia, Festus Mongoa wayoboye Botswana ndetse na Catherine Samba Panza wabaye perezida wa Centrafrica. Yavuze ko rero ari bo bakwiye gukomeza inshingano zabo cyane cyane mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington DC, Rwanda na Kongo bakizo mukono, aho kuba Burundi Ndayishimiye muri iki gihe buyoboye Union Africaine. Abivuga yagize ati birakomeye kuba Burundi nubwo bwagiye ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwagira uruhare mu buhuza dufite, ubuhuza bugirwaho uruhare na Togo bwashyizweho na Afurika yunze ubumwe, bihabwa abantu batanu bafasha mu biganiro. Dutekereza ko abo bantu hamwe n'umuhuza bakwiriye gukomeza akazi ko gufasha impande zombi gushyira mu bikorwa ibigenwa n'amasezerano ya Washington, Burundi butabigizemo uruhare kuko ari ubumwe muri iki kibazo. U Rwanda kandi ruragaragaza ko usibye ibibazo bya Kongo, urwo n'u Burundi busanzwe bifitanye ibibazo byatumye kiriya gihugu nacyo kiri mu majyepfo yabwo gifunga imipaka. Nguko rero bwana Safari, tugana ku musozo dusangiza agezweho muri Kivu y'Amajyaruguru. Ho byifashe gute kugeza ubu? Yes, Kivu y'Amajyaruguru urabona yuko naho hubuye imirwano ikomeye kandi ikomeje isatira n'ubundi aho ahari ikirombe gikungahaye ku mabuye y'agaciro cya Rubaya. Bivugwa ko n'ubundi imbaraga zikomeye
ndetse n'imyitozo ikomeye imaze iminsi iri guhabwa abasirikare bari muri biriya bice bya Kisangani batangiye kwapurika ibitero simusiga mu gice cya Masisi, ubona yuko bafite imbaraga zikomeye. N'ubu biraramutse ni ibitero biri gukorwa n'umutwe udasanzwe wa FDLR ndetse na Mayimayi bari kumenasa cyane ihuriro rya AFC, kuko biriya bice bya Masisi ibirindiro bya AFC biba birimo abasirikare bake nk'ibisanzwe, ubona yuko bakomeje kwavansa berekeza n'ubundi ahari ikirombe cya Rubaya mining. Urumva rero naho ni imirwano ikomeye isa nkaho itari yamenyekana cyane, ariko impamvu ikomeye ni uko n'ubundi ari misi ikomeye iri gutegurwa n'ibihugu byo hanze kugira ngo n'ubundi bigarure kiriya kibaya kiriya kirombe cy'amabuye y'agaciro baherutse kugabirwa. ubwo urumva niyo mpamvu hari imirwano itoroshye hano mu bice bya Masisi. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe rugende bakiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano, politique, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha aho dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere gushika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.